kuamini. Nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rugari mathiko-inĩ ma mũmbunge wa tene Cyrus Jirongo, igongona rĩrehire hamwe atongoria thirikari-inĩ kuma gĩcigo gĩkĩ na ikĩro ingĩ arĩ hamwe na President wa kana Uhuru Kenyatta. Nĩ igongona rĩrĩa rĩambũrũrĩte ũteti mũhiũ wa gĩkuũ kĩa Jirongo ũrĩa kũringana na riboti cia DCI wacemania na mũtino wa barabara, mũtino wa kĩongo gwa kĩongo na mbathi ya Climax. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ ũteti wa kĩama kĩa ODM nĩ ũhagĩkirwo, mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Edwin Sifuna akĩagira kĩene mĩario ya mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ Junet Mohamed agĩkuruhania Uhuru na kũigĩrĩra mĩhang'o ya kĩama gĩkĩ. Wale ambao wamebaki kwa chama chake, nimeona Mheshimiwa Khaniri hapa, sisi tutawasaidia in your party. Hata tukiambiwa sijui tunaenda kwa zingine ati nakwambia jameni wa Kenya naona mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa sababu chama kinabeba wenye akili na washenzi, nataka kwa niaba ya wale washenzi niseme pole kwa matusi ambayo unaelekezewa. Na kama hakuna siku, wacha niseme bana, kama hakuna siku Mheshimiwa Uhuru chama cha ODM kimekuambia asante, leo nataka niseme kama katibu mkuu wa chama cha ODM, asante kwa kumshikilia baba Raila Amolo Odinga. Alikuwa anatuambia kila siku wewe ni baadhi ya rafiki zake wachache ambao walikuwa wa kweli. Ni wake President Uhuru ũrĩa ũtanamũkania biũ nĩ augĩte ona gũkorwo nĩ ahurũkĩte wĩra ndegwĩtĩkĩra mũndũ ũramũikia ciara maitho ona kana kũmũkuruhania na ũteti ũtarĩ na kĩharĩro. Former President Uhuru Kenyatta anataka kusaidia sisi kwa chama chetu cha ODM. Mimi nimebaki tu kusema ati he is ready to invest over $1 billion shillings in our party ati ili atusaidie chama yetu ikuwe imara, then tutashinda uchaguzi ujao tukienda kwa United Opposition. Unajua mimi ni mstaafu, lakini kusema mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Hatuogopi la. Tuheshimiane. Sina namna hiyo. Cyrus aliheshimu wote. Mimi na heshimu chama chake. Wale wengine wafanye hivyo. Hiyo ndio njia ya kujenga taifa letu, lakini sio siasa duni. Gũkĩrĩ o ũguo ũteti wa kũnyitithania rũrĩrĩ rwa Mũlembe nĩ warĩrio na mĩenere ngũrani, gĩkundi kĩnene kĩa atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ makĩaga kũiganĩra na ũtongoria wa Speaker Moses Wetangula na Minister mũnene Musalia Mudavadi ta atongoria arĩa marĩ gacũmbĩrĩ-inĩ ka rũrĩrĩ rũrũ thirikari-inĩ. Ihinda-inĩ rĩu ũteti wa ciama nyingĩ nĩ ũgwetetwo ta ũndũ ũrĩ hatĩka-inĩ thirikari-inĩ ihinda rĩrĩ, Governor wa Siaya James Orengo na President Uhuru makiuria ene ciama matige gũciendia. Political parties are being swallowed. One by one, they are being swallowed. Na ODM wanaanza kumeza hiyo chama cha ODM. Hatuwezi kubali political parties to be swallowed. Lazima tuwe imara, Kenya iwe nchi moja na democracy must prevail. Unda na usimamishe chama chako, kuwa na sera zako kama mwanaume kama Cyrus. Sio kuzunga huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali. We want a united country. We want a vibrant democracy, and we want the will of the people to be that shall prevail. Mothe kenda wa ikũmi atongoria othe na kayũ kamwe nĩ maiguithanĩirie ikuũ kĩa Jirongo gĩthuthuria matiganĩire na riboti cia mũtino wa barabara. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.